Sanibonani niyaphila, ngiyathemba guys niyaphila. Ngiyathemba guys ni right. Bafowethu, ngizokhuluma nabantu mina la abe-MK bafowethu. Ma-MK wonke siyacela. Uyabona lo baba lokuthiwa futhi akusini nobaba lo mfana ekuthiwa uFloyd. Bafowethu, uFloyd. Bafowethu, akusisigebengu ubuya ngokuzolala lo baba. Bafowethu, yabo eJobek lo muntu lo abantu bebejoin ngama-20 khanjiswa ama-forms. Yazi abantu bangakanani abakhipha ama-20 nabantu abakhipha ama-10. Yiwona la hambile okwakha lendlu le abayishoyo ye-14 million. Uyokwakhela intombazane indlu ye-14 million. Kangakanani-ke noba yovula iqembu lakhe asokuyibuza umbuzo ukuthi nowevula le qembu lakhe uzokwakha ini-ke manje. Bafowethu, siyanicela aniyekele ukuxhashazwa ubaba uFloyd unamanga nabantu bekafike nabo lapha emkhontweni ethi uzobhidliza umkhonto. Uyabo manje emnyaka uzobhidliza abantu be-ANC, kunabantu be-EFF azabathatha, kunabantu azobafuna ku-MK. Bathi ku-MK sazi kahle kuzohamba laba abafike ngoNovemba vele siyazi bayahamba futhi abahambe. Sifuna ukusala nabantu be-MK esaqala nabo i-MK. Abantu banele kungena bona bakhipha abantu, sifuna bona abahambe lapha ngoba bevele becosha abantu baze bahambe bohlala ey'ndlini bangasafune kuzwa next ngento ye-MK ngoba sekufike labo boss. Bengingabo-boss, yabazi o-boss bebekhona-ke laphaya. Kodwa manje siyabonga uNkulunkulu mkhulu ubaveze obala. Ngako nje asisanidingi, hambani kule cembu lenu ney'nkanyezi. Icembu lenu ney'nkanyezi laphaya linilindile enesinifisela inhlanhla. Ungathi la enifika khona lo ozothi ya-recruit afuna iy'mali zakhe ama-20. Cause ubaba Zuma ushilo ukuthi indaba zama-10 zama-20 beyijona ayizange ifike kuwo. Yile mali le uhambe ngayo kwakwakhela le ntombazane 4 million kaFloyd. Siyayidinga. Asekufike nje e-KZN uthi uzofaka abantu kule cembu lakho uzawakhipha lama-20. Uzowakhipha, ngiyakutshela-ke mina uzowakhipha. Abasiyilima ke KZN. Ejobek thina abanye la uzovela khona siyawafuna lama-20 ethu, siyawafuna. Because lama-20 besiyibuza umbuzo ukuthi hawu uya kanjani abantu abangaka la eJobek bejoyina. Sihlule ukuthenga ama-stress tende iward neward lingabi ne-stress tende kusho nesisodwa. So lokhu njalo sikhipha iy'mali zethu emaphoketheni kanti ukhona wena baFloyd wahamba othengela abantu iy'moto. Wena angeke ulibone izulu wena baba, wena angeke ulibone shema izulu. Waphinda futhi wena manje uzenza i-president. Wena labo bakukhohlisile labantu abathe wena ungaba yi-president ngokuhlala kwaZuma nobuthi ngokuhlala lapha kaZuma. Wayibona ukuthi usungaba yi-president. Bakukhohlisa abantu, badlalile ngawe shem. Nobuthi kuningi into oyifundeka kubaba Zuma. Ufunde lento lokuthi umlingisele ukuthi wena awuyishiyanga i-MK. Awuyishiyanga i-MK. Usayimember ye-MK kodwa unecembu lakhe ley'nkanyezi. Wena uyabona baFloyd wena kahlehle ufuna. Uyabona labantu laba bathi isikebhe, uyasazi isikebhe kahlehle wena ufuna ukulandela labantu besikebhe wena. Asekufike kodwa eKZN uzayithola lento ozoyifuna ngale cembu lakho. Uzobona abantu ama-20 nama-10 abo ufuna bawafune la kule mali yahamba okwakha ngayo le ndlu ye-14 million uyakhela intombazane. Asinawudlala wena baFloyd khona manje uzobuya nelinye icembu. Iziphi le y'mali zethu nobuka kubaleka nje iy'mali zethu ziphi iy'mali zethu esijone ngazo. Siyayifuna le y'mali zethu because sifuna ukuyothenga ama-stress test, sifuna ukuyothengela abantu ikipa. Siyayifuna iy'mali zethu, siyayidinga. Sibheke ku-2026 manje ufuna ukubaleka nazo nokuvulela iqembu nokuthi awuhambi nje ubhalansisa iy'mali zethu singayifuni. Siyayifuna, siyazi ukuthi wena necembu lakho sifuna iy'mali zethu.
ama-R20 wonke lama forms agcwele lapha ema-ofisini. Sifuna iy'mali zethu uyibeke la, sifuna ukuyothenga ama-stretch tent, sifuna ukusebenza thina angazimiswe yini thina. Manje ulingisela ubaba uZuma ukuthi hhayi ngiyimemba ye-MK, ngisayimemba ye-MK kodwa unecembe le-Star lapha. Ungazodlala ngathi webaba wena usiyona i-president wena. Ubaba uZuma simhloniphile because vele i-ANC yabo wayilwela vele, noma ngathi yena hhayi akahambanga ku-ANC usasekhona usayimemba vele wayilwela i-ANC. I-MK nayo ivulise eyakhe futhi. Wena uyilwele kuphi i-MK noba ufike manje ngoNovemba wazoshaya into zakho wanacosha abantu bahambe bohlala emakhaya. Ungazodlala ngathi webaba Floyd sikhathele yini nalabantu bakho. Ene manje abantu besebebhizi bebanga ikhundla ngawo lo msangano wenu. Abantu baze bongena la phansi egodini ngenxa yokubanga ikhundla ngayo lento yenu abantu bangcwatshiwe ngalento yenu. Hayi wena baba wena usile bayokubona futhi naphambili. Yabona iLimpopo nobithi abanye bayokuvotela basazokhala ngezimali zabo kuwe. Hayi wena baba uyisigebengu shema, angifuni ungazi. Uyisigebengu shema. Yabona umuntu ozokukholelwa ufika kuzomtshela ngale party yakho loyivulile le. Ingabe uyoqala ngokuthini. Yabona sekuye KZN uyostanga ukutshelanga. Wena isikebhe uzosithola mfana. Funa bakulandela isikebhe. Uyabona isikebhe labantu labantshontsha inkomo babalandela isikebhe wena ufuna isikebhe wena Floyd. Sengihembe. uNkulunkulu akubusise nje wena. Wazobhidliza umkhonto wena. Uyitshela ukuthi uhlakaniphe kakhulu. Bakutshela uhlakaniphe kakhulu. Kuzokulandela lokuhlakanipha kwakho. Ungathi uNkulunkulu nje angakushaya ngento ongakazwa wayibona. Umangale nakule qembu lakho uthi alivula lingajoinwa nangabantu. Ngifisela inhlanhla sengihembe.